kuba ntunga umugisha gwo kutayisa vice weye abase kuba natushobora icyo hatumire nibashika abahanguzi nkobu atugambire naki ecyo bakozire bonka Isingiro district kurengo babasa kuba batoranwa okureka ngo nibo babasa kuba bemera ihanga nakwakira madam we bari munonga mtebye kanisa wa tayari radio nabanyeta bino mshajovuri ntayibwa district vice ya person Isingiro district madamu nanyenda otutangarizeho niki echamani echo mutano eki Isingiro district yakozire kugira ngo ebase kubane hitazindi ebase kubane toranwa ke yo kubanza eki district yitu Isingiro yakozire no kugira ngo twine leaders barungi abebembezi barungi kandi turkwemberwa president Museveni ahabo kuba president ni bingi ebintu byabasize kutukorera byabasize kutushakira esente nyingi zimwe zirga heru hatero bingira heru nezitu za government zo mushoro konga kuba kuturetera nk'Isingiro ba members ba parliament beitu okukira munonga nyenda kwebaza minister Bright Ronama habo kubitu nka district bakutereza nibyo tukuhereza abantu beitu mwenu bakatushakira sente kandi sente ko baziretse twazikosaje ito Isingiro district tukoranga team political leaders na civil servants nangwa na RDC na team ya security twatanisa hamwe kureba ngo sente zitu zijantu zikosa kurunje munonga kandi ekindi no kujya gucyamana witu no mwekambi we tukamweta gamba nokora sente zitu zikubasagaruka Kampala to making sure ngo sente zija kasikosi time kandi ito tutuza mu office tuta home field abo kuba services abantu kugira ngo zubashye hashya kuba haro supervision haro na monitoring so tukoranga team kandi ekindi no kugira ngo tukagezaho kutunga minister akagezaho kuturobinjira sente za recruitment obwira bunje no shanga district zimwe zine bakoze bo kumara konga ntwenda kusima honore Bright Rwamrama minister wita katurobinjira sente to recruiting abakozi tubine kandi itwenki Isingiro zaza kwa shahibiri abakozi baba batanitse kora okwe no kora kwa mani na Isingiro district ni district mwe omuyihanga rite rya Uganda abakutayisa empunji kandi omuntu ryo kwa hera kabe natekateka ngo ahanta hariho nk'empunji bintu byo buhereza bikabe bitari birungi imwe empunje ziri muzinywanisa mutana n'abantu baburijo okureka ngo entungu ko mu district yagumza munegendo misho costing empunji omukubanza abantu bakana bakereba kubi abo ko empunji okugera empunji nyingi itwenki Isingiro into tukiza yo kugera settlement eri costing empunji nyingi twine na Kival settlement twine no Rukinga so okoshanga ngo itwe amarwaro gitu ngatunga influx yabaruyire kandi tutakutunga buhwezi tukorga nko mu UNHCR konka hati bakatereza sente za Dr. Deep ezikutuyamba na hosting community kugira ngo ba benefitinga umashomero zikora imihanda zikora mizi so abantu nabo batandika kureba ngo mu costing empunji nabo hine cyo bakubenefitinga so hati haro hamone kandi nana amarwara gakwatana n'empunji babene batwereza obuyambi kituyamba kugira ngo mu ijuru nagwabaho embaze neberuho so ekyo tuyine na program mid yabire tungwa district sezine za municipalities konki Isingiro tuzitungira abo kugira ngo ntostinge empunji nazo zatuyamba for example Isingiro town council na Rushasha tukombe ko butare twakore imihanda twakora koransi muri Isingiro town council kandi no mwaka nbazagaruka batwereze program ejo nangwa na Dr. Deep tukagikozaje munonga twasingo muyanga ryona batongera phase ya kabiri eri kwija kutuyamba buri ntwenda kuterenga burumuruka gwagirisho muri ya government buri gombora ine secondary ya government kandi turenga amahanda yitwe kozirwe ahabo kubitu Isingiro main abantu bito bari mu agriculture so abantu batunge imihanda mirungi tuza kugera ubutare ebintu bito ni boosting income abantu bito babingo bo twize nko kwagamba district Isingiro kuba agriculture kugira abantu binji ba agriculture twizire ntureba abantu bisingiro munonga bakushaba ecoma cebitoke tinkumanya umwaka nkogu ninga umbwira burukwisha mu ine plan yo kugira ngo kibase kuba nkibanshikirizwa ekiroto cyawo
yes nyenda kusima w'ekitinisa president tuyina omwanya gw'empungi konka president tukamushaba yatwereza square miles 3 haza turiyo nsakutaho industry park program ya lady isindira nko performing aje program yo neri kwijana bagitereza tuzakombekaho community hall eri kwija kuba ne hosting abantu bona bi East Africa kwija kushomera ngo kintu cyone cyokora muri Isingiro nkibakeri aha community hall aho no banza wakereba utakagire kureba Isingiro neza kuba nikora nka face y'Isingiro tuzakuba twino factory bitoke tuzakuba twine cyoma cyamate twine cyoma cyo mwane Isingiro mission yakubanesha ini ece kintu cyo kusinga mizene mukikora umyaka gutargume akoba icya kugira ngo no mwaka gume kugira ngo kizireho bwa hati kizire nkibo mbwenu mwitebekanisa mutakuriye ngo umwanya gwanyu gwo kubanza mwagukumira hamwe mwabasaba kuba mutaruguferwa district sezindi mwaguma muzebembire itwe ekinkwenda kugambira na assurance ro kugira ngo itwe tuza ku maintain ngo mwanya gwitu twashite emyaka hena ntusinga mwe nyenda kwashuwaringa ahabo kubati kutukusinga batwereza sente nyingi za bonus abo tukusinga babashara sente bazitwereza so ntuguma performing aje munonga aho akwentombeka amashomero ngo 10 sakuba ntombeka nka 20 imhanda nzakongeraho hati program ya lady etire ne sente turiyo nzakora chorus umuhando gwa Nyamuyanja nzakutera chorus kukakabuyanda kukariana ni 2 anana 8 abwecho itwe nyenda kwameza ngo itwe umwanya gwitwija gurekora ahabo kuba akutoma kusinga abantu baba motivated kandi tuyongera kora kandi nyenda kusima n'abanyisingiro kureba ngo bakerebere ngo tukoraje cyamana witu bamurabyo hatine cyakansa primaries na after primaries na members bekizigitive na nyenye kankarabaho tine cyakansa so nyenda kuba yashuwaringa ngo itwe ntija korera hamwe na civil servants bitu RDC na minister na members ba parliament kandi abo kugira ngo tukwatana sajya tari mukurwana cyo kituma ngo twaperforminga kurungi wewe munonga ogwe yabasa kubana abashobora oku Isingiro district ebasize kubanetunga umwanya gukubanza nangwa no kuraganisa kugira ngo umwanya gukubanza gwabo tubakwija kuba nubagurekora eshahe gito tukiryaha umukoro gukorebeka ngo Isingiro district yabasa kubaneja guza obuhanguzi bwayo umugenyi mukuru nkukuna nabashoborireho ni vice president general Jessica Arupo yashikire umwanya wo guntwija kuba tukongera kuhereza ebirukufa umukoro icora yakore no kurengo waguma ahatayari West TV okongera kumanya ebirafe Isingiro nawandi iya nakankwasa ahabwa Tayari West umurimba muri Isingiro